Kinong mikmat karam brajer ngam constituency kiba kentup yu ba bajo pungrob MDC bat ba kemfa es marbenyang MLA. Daka mensem jong jingkit kle iki paj ba constituency kila mi syakmat daka ba thawi kilat kilinti nak benta kumno ban penpoi kilat jing yarap syaki paj ba constituency kham tambi ki marbam mardi. Hadien baka sorkar kala penbena ban khang kedam ya kari baro kawai ban yada nak jing sepriang jong jing pang COVID-19. Namar ba karam brajer ngam constituency kede constituency ke bahe bat yar bha kumta kita ki arngot kinong mikmat kile trelang nak bantaban penpoi ki marba mardi syaki pajba baraka basdang kita kinong mikmat kila hiar shwa syaki shnong kaput ban penpoi ukhaw hakaba kila penpoi ru hadu ars pa khat sauburni ukhaw basan phau kilo nak bantaban sam syaki thain athiawari bat aradonga hadin kate nak liang jong MDC ba bajo pungro ban haka andreu trek uyayong ulah hiar syaka thain rim muliang nak bantaban penpoi ukhaw budan hadu praspa berni nak bantaban sam syaki shnong ki bahaba pok thain rim muliang riang bat langpi Katba nak liang jong MLA ba kemfa es marmenyang hakate ke juhi ka sngi kan riu tarik uyayong ulah hiar syaki than maulong su nak benta ban penpoyu khaw badan hadu sis pasan phoberni ban reus pasan phoberni nak benta ka than rambrai kita ginong mi khmat kelai thuru bakum bakalong hadu menta kelayo ban sami khaw jan baro syaka than rambrai jerngam bat ka basa kalong sa syaki than malangkona bat kersai ka bakin sale akini ki khendiat sngi ban sawan Puran, jasi puran aja cawul. Peningkong kalong konstituensi Ramrai Jerngam kalong kebayar bah te kijat benriu kia bun kijat benriu te nadu basdang kasdang nadu mau panlur ke kut syadi Syamalang kona ka konstituensi Ramrai Jerngam assembly konstituensi te kejing sam jungi hangni pok konstituensi kala sedang hi nadu kini khniat sngi but ngila ban penpoi syakit heki border area kumba laipo arteli kishnau la ban sam shtu kumba arspa khat sabar ni khau ba sanpau kilo shipakan te mentaro ngi shu dan bok bengi yo biang hakane kajing ya kerduk khau ngi yo biang menta kumba praspa paket kania ka kali menta kawan ra ekiba arsan kilo ya kania pat kajing thumu jong nga baru ameli kalong bet ba ya kania barok kania kalot kan rung no ya kania kathan nonglang bat kania than lang pi area bat kumju ru ne ka riwang hang ne ru ka hap ka konstituensi MDC jongi te hang ne ru nya pet kat no punya la banya sam hang banya yo banya no senyang ha kini kisnong ki hap konstituensi jongi te nang ne menta ni kerman ba ya ka khniat sngi te kat ba kadang don ne ka lockdown Dakini ki ai bangi ala ban sam ki pajba jong kani kadong kathan kin la ban ya sha adu bakan nakut kani ka lockdown bangi kerman ru ba new khnyang jingpang coronavirus COVID-19 unumwan hangni apo kejala Meghalaya jongi but nget ru ba kini ki jing tunjuk baro kin kut no kham kloi hakisi banwan daka jingya duai jong barok hi ki reunget bat ki pajba jong kania ka state Meghalaya ba ye jongi te akabade ya kania than lang pi pat ni don ki zone ba pher hakabang ya phya kat kum ka bor bangia late for election te ka zone kamot kania ka ni ong ka rimulyang zone te mentasi nga kwa ban ai kumbelai kerpang ru ya kini ki perlok kiba nakarimbul yang area kini ki youth kiba dai jong ka youth congress kiba hisin banga la kerpat ya kiba banya yarap lem yang i hang ne banginya anlut ini ki mar kila ya nget bat ham ya kernga bat ngidap do jingkeman ba ki kun samla jong ni kadong kathan ki ya no senyang lem hakaban ya yarap ya ki pajba akum kania ka jingjinjar kaba ngi dang yayat hakini ki por jong kania ka national lockdown haba menta marang ngi dang sia yo ban sedang katu kawi kalot hakabang yo ban sami ki laipo arteli ki shnong the border area te ngi kham suk namar ba hang the khnyat marba barok ki jat benriu garu hang tu ki bon ki bayalong ya katu kanyam baptis khnyat ki badan ki wi kanyam
te ke ke bang ale baru amali ngi ya penbet lang bat usodar shnong bat ki niam hang tu ba per ki shnong bat kin ya pet kin ya jit himaki te se marbau kaduna apla ka jing yo khaw jungi te kin la ban ai ya kitu khamtam ki bala kerdu pelak ki bam don shoot tang kapisa ban thit yo khaw ru te kila ban ai shwai kitu te ngiru ni kerman ba marba POI haki lat thai ko bor hakaba ka state government ru kala ong ban pelaj ya katuka bah jong MLA arpusan lang bat jong ngiru kumju siam badon buram la ong ban pelaj ya katuka spaulang andrei ka lockdown kala jan kut kata ka pisar ru kampat rung re apa ka account ke jongi ke bangi la ban ya thiet shushu gini khaw te ngasukun tu ya kiru bakin lihat nak kam keluar, bakin pressure, ya ki officials kiba dana ka accounts department bakin lihat nak kam keluar, bakin pak no yang ni ka pak nang bang in yok shu ban order ya ukau, bangin yok ban sam shu, syakini kisnong, hawa ngila pak itu ki kau kat tu hendai ngayu i, ka jingyak nanti jonga, ngaklam song touch shu hi ngaya yakini niat sengi. Bat ngapoi lo cikisnong ban wat dia ke report konsumsi ke bayar bat POI mentah hang ni apa riwang ni habia unload ru haki pick up 4 wheel ngarbon kisnong jongi sene kilong kijaka ba surok ru kadang sniu bat pun kijaka ni update daka 4 wheel pick up bat kumjuru gidang ya kminti mentah makan wan sakui ka truck 4 wheel ba kan la ban ra yu new khau shatai support ka than rimuliang area awai ka jinglong jongi kalong ba tu sngi katuka truk ka bapai kala pai kham jan miet te driver ru wan tang bat u handyman marwai te kalong ka ba ba ya u ba unya lut ya kamar bat banyak ya kali kalenti ka ba jingai te ngasuthu ba hakum kania ka por ba lockdown te ngimyo iki kuliru bat ngimyo katuka area bangi unload ru kalong ka jaka klau te ngimyo pajba ngimyo brio ban unload te mban si dan bok ba ngadang yo ka mer ka bokoi ka bakya ba dang yala hi banya ra ka tu kat ne banya yarap lem ya ki tu ki driver ba handyman jong tu ka truck